turabasuhuje. Amakuru kuri Perezida Tshisekedi ntabwo ari meza cyane. Uyu mugabo ajyanywe mu nkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yarakaye, yakaniye, irifuza ko yahabwa indishyi ya miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Byose bikozwe n'uyu mugabo ndetse n'abambari be, cyane cyane ariko bikaba bituruka ku kintu cyokamye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikintu cyitwa ruswa, kikaba aricyo gikoze ibara rigejeje Tshisekedi mu nkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose tugiye kubisesengura muri aya makuru yacu. Tubanze turebe nono n'ibindi birimo kugenda bivugwa. Waruzi ko Uburundi bukomeje kurunda ingabo muri Tanganyika? Waruzi ko Tanzania nayo ikomeje umurego wo gushyira ingabo nyinshi muri icyo kiriya gice cyangwa muri iriya ntara ya Tanganyika? Byose tugiye kubigarukaho, tubisesengure mu buryo bwose burambuye. We rero tubanye bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nagira nkubwire ngo uyikore hanyuma twibanire. Tujye kugaruka rero kuri iyi nkuru ndende, ariko ni inkuru irimo amakuru menshi ugomba kumenya. Ushobora kwibaza ngo Tshisekedi akoze iki gitumye ajyanwa mu rukiko? Hari sosiyete y'Abanyamerika. Iyo sosiyete ikora ibijyanye n'ikoranabuhanga mu by'imari, ibizwi nka Fintech. Niyo yajyanye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiyobowe na Perezida Tshisekedi mu nkiko. Barashinjwa ibintu bikomeye ndetse barimo barakwa n'indishyi ya miliyari 4 z'amadolari kubera ibyo bintu. Barashinjwa iki rero? Barashinjwa kunanirwa gushyira mu bikorwa umushinga munini impande zombi zari zihuriyeho. Ni umushinga wo kwinjiza mu ikoranabuhanga imicungire y'imari ya Leta ya Kongo no kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni umushinga munini urimo amakuru menshi cyane. Iyo sosiyete yitwa Pay Services. Niyo yajyanye Leta ya Kinshasa n'umuyobozi wayo mu nkiko. Ni mu gihe kandi Tshisekedi ujyanywe mu nkiko hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze igihe ashaka cyangwa se yishingikirije ubufasha bwa Amerika mu kubona umuti w'ibibazo by'umutekano byugarije igihugu cye, by'umwihariko mu burasirazuba bwacyo. Iyi sosiyete rero ya Pay Services ni dosiye yabaye nini cyane, irimo kugenda igarukwaho cyane ku isi. Bavuga bati ibintu ntago bishoboka igihugu nka Kongo ntago cyakagombye gukora amakosa nk'aya ngaya. Ndetse bamwe bakavuga bati niba ibintu ari ukuri koko, byakagombye guhita bisiga impinduka zikomeye mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Pay Services tuyigarukeho. Mu kirego yatanze mu rukiko rwo muri Leta ya Idaho, yashinje Leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano. Icyo ni kimwe. Gusenya ku bushake uriya mushinga, twabwiye yuko ari umushinga wo gushyira wo kwinjiza ikoranabuhanga mu micungire y'imari ya Leta no kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga. Turaza kureba ikintu cyatumye umushinga upfa, byose twabikusanyije. Iyi sosiyete rero yareze mu rukiko rwo muri Leta ya Idaho, ishinja Leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano, gusenya ku bushake uriya mushinga, ndetse no kugerageza gutanga ruswa bikozwe n'abayobozi bakuru mu bya politike no mu buyobozi bw'igihugu cya Kongo. Mu buyobozi bukuru no bagerageje gutanga iyo ruswa ndetse no kugerageza gusenya uwo mushinga. Baranabikora koko banabigeraho. Bijya gutangira rero byari mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 nibwo Pay Services na Leta ya Kongo byasinye amasezerano yaragamije gushyiraho urwego rw'igihugu rwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga rya electronique mu rwego rwo kuvugurura inzego za Leta. Nkuko Pay Services bivuga, uwo mushinga wari gutuma Leta ya Kongo Kinshasa ibona inyungu yarenga miliyari 8 ku mwaka. Miliyari 8 nizo zagombaga kunguka, cyangwa se nizo zagombaga kubonwa nk'inyungu ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Iyo sosiyete ya Pay Services iyobowe n'uwitwa Lionel Danneberg ivuga ko yashoye imari ya miliyoni zirenga 90 z'amadolari nyuma yo gusinya amasezerano atandukanye y'imikoranire ifata nk'afite agaciro mu rwego rw'amategeko. Sosiyete y'Abanyamerika yashoye miliyoni zirenga 90 muri uwo mushinga wo gushyira imicungire ya Leta ya Kongo, imicungire y'imari ya Leta ya Kongo, ndetse no kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga
gushyira iriya micungire mu ikoranabuhanga no kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga. Guverinoma ya Kongo ku ruhande rwayo ivuga yuko ngo ibyo birego iri gushinjwa bidafite ishingiro. Ariko se gute? Hari abantu ba hafi ya Tshisekedi barimo gushinjwa ruswa muri iyi dosiye. Mu kirego cyayo kiriya sosiyete Pay Services, nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga, iyi sosiyete ishinja Julia Mbuyi Shiku wari umuyobozi wungirije w'ibiro bya minisitiri w'imari akaba na mubyara wa perezida Tshisekedi kuba ngo yaragize uruhare mu kubuza ko hatangwa miliyoni 20 z'amadolari yagombaga kwishyurwa Pay Services. Uyu mubyara wa Tshisekedi abuza yuko ayo mafaranga atangwa. Ivuga ko muri Mata uyu Mbuyi Shiku ngo yaba yarasabye muri ayo mafaranga kahabwa ruswa ingana n'10% byayo. Ni ukuvuga ngo ahabwe miliyoni 2 z'amadolari kugira ngo ayo mafaranga yishyurwe. Payment yagombaga gukorwa yari miliyoni 20 z'amadolari, ariko avuga ko agomba guhabwa 10%, 10% ry'ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo agomba guhabwamo ruswa y'10%. Icyacuma agomba kugitwara nka ruswa kugira ngo yotorize cyangwa yaprovinge ko iyo dosiye ikomeza noneho ikishyurwa. Ni icyifuzo ngo cyatanzwe imbona nkubone nibwo niko icyo cyifuzo cyatanzwe, kandi ngo hari abatanga buhamya bo kwemeza uburyo icyo cyifuzo cyatanzwe cyuko ngo tuzemera kubakorera payment muduhaye 10%. Pay Services ikavuga ko ngo yabyanze, ndetse ngo kifite ibimenyetso yiteguye gushyikiriza ubutabera bwa Amerika. Aho ubu ngubu uyu Mbuyi Shiku ubu ni minisitiri ushinzwe umutungo wa leta. Ubwo rero nawe arimo araza muri iyo dosiye ya ruswa. Pay Services ikomeza ivuga ko ngo yashoye miliyoni 72 z'amadolari mu gushyira ikoranabuhanga ryayo mu kigo cya leta ya Kongo cyitwa Caisse Générale d'Épargne du Congo Cadeco. Iyi sosiyete ivuga ko ngo yamenyesheje ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa nayo ikohereza ibaruwa ku buyobozi bukuru bw'igihugu ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize yemeza ko Pay Services yari ifite ubushake bwiza bwo kuba uyu mushinga wakorwa. Ibintu by'amasezerano muri Kongo ko ndabigiye kuba ikibazo. Nta masezerano yubahirizwa, byose ni ukubitera ishoti. Nyuma rero ngo y'amezi 2, nukuvuga ngo byari mu kwa 7, intumwa za Kongo ngo zakiriwe mu biro bya Pay Services muri Florida no muri Idaho. Inyandiko y'ikirego ikomeza ivuga ko muri Nzeri 2024 ubuyobozi bwa Pay Services bwahuriye i New York na minisitiri mushya w'imari wa Kongo Dudu Famba Likunde, nawe uvugwa mu kirego ku cyaha cyo kugerageza gutanga ruswa cyabereye imbere y'umutangabuhamya. Nyuma y'iyo nama ngo umujyanama wa minisitiri ngo yaba yaratumiye abayobozi ba Pay Services bajya Kinshasa mu nama yiswe yihariye. Hari n'ikindi kirego cyo kugerageza gutanga ruswa gishinjwa Badaga Mubagwa Afi. Uyu ni umujyanama wa perezida Tshisekedi ushinzwe ubukungu, imari, umutungo wa leta n'ubucuruzi mpuzamahanga. Undi uregwa ruswa ni umuyobozi w'ibiro bya perezida Tshisekedi Anthony Hinzo Kamole, ukekwaho kuba yarafatanyije na minisitiri w'imari mu kubuza ko habaho inama iteganyijwe hagati ya Pay Services na perezida Tshisekedi i New York mu mpera za 2024. Nk'uko Pay Services bivuga ngo ibyo bikorwa byose byari umugambi wo guhisha perezida Tshisekedi ukuri no kubuza ko umushinga washyirwa mu bikorwa hatabayeho itangwa ry'iriya ruswa. Abayobozi barebwa n'ibi birego nta kintu barabitangazaho, ndetse na leta ya Kongo yarucira rumira, ariko ikintu gihari ni icyo ngicyo. Ndetse ngo hari imbaraga zaba zarageragejwe gukora kugira ngo hakemurwe iki kibazo nazo zirananirana. Amakuru akavuga ko muri Mata 2024 Cadeco ya Caisse d'Épargne ngo yasabye guverineri wa banki nkuru ya Kongo kurekura miliyoni 20 z'amadolari, ivuga ko icyiciro cya mbere cy'umushinga cyari cyarakozwe, ariko ngo guverineri yanze kurekura ayo mafaranga. Mu kwezi kwakurikiyeho
i Deerfield Beach muri Florida. Thierry Tshisekedi uyu asanzwe ari umuvandimwe wa Perezida Tshisekedi yatanze igitekerezo cyo kuba umuhuza hagati ya Pay Services n'ubuyobozi bwa Kongo. Nyuma yaho itsinda rya Pay Services ryakiriwe na Perezida Tshisekedi i Kinshasa mu matariki ya 21 na 24 z'ukwezi kwa gatanu. Tshisekedi ngo yahaye umuyobozi wungirije w'ibiro bye ushinzwe ubukungu Andre Wameso nyuma wagizwe guverineri wa banki nkuru. Icyo gihe yamuhaye inshingano ngo zo gukemura iki kibazo mu gihe cy'iminsi 15 ariko ngo ntabwo byigeze bikorwa. Pay Services ubu ishinja Andre Wameso kwirengagiza ku bushake ubutumwa bwa perezida no gusenya umushinga. Umujyanama wa Andre Wameso avuga ko we yakoze gusa raporo yoherejwe Perezida Tshisekedi igaragaza ibitagenda mu masezerano by'umwihariko ubushobozi buke bwa Pay Services mu by'imari no kwerekana yuko itari bubashe uwo mushinga. Pay Services ntabwo yagarukiye aho ngaho, irimo gushinja kandi umuyobozi mukuru wa sosiyete ya Kongo ishinzwe iposita n'itumanaho Sandra Chibonge Mbiye kugerageza kwica amasezerano kugira ngo isoko rihabwe indi sosiyete mu nyungu za ruswa ya miliyoni 5 z'amayero yahawe. Uyu uvugwa kuba yarakoranye n'umuyobozi mukuru wa Kadeko Celestin Mukeba Muntwabu mu mugambi wo kwimurira uburenganzira bw'ayo masezerano ku yindi sosiyete yanditse muri Macedoine ya ruguru yitwa PCES Akiba. Amasezerano bayambure abanyamerika bayahereze abo muri Macedonie ya ruguru. Inkomoko y'umushinga watumye rero Kinshasa ijyanwa mu nkiko. Mu ntangiriro z'uwo mushinga hateguwe inama ku busabe bwa Perezida Tshisekedi ihuza Minisitiri w'Imari wari icyo gihe Nicolas Kazadi hagamijwe kwemeza urubuga rw'imari ruhuza Kadeko na Pay Services. Nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu hasinywe amasezerano y'imikoranire hagati ya Pay Services na ministeri zitandukanye zirimo y'ubuzima, abantu bafite ubumuga, ikoranabuhanga, umutungo wa leta ndetse na kiriya kigo gishinzwe iposita. Ayo masezerano yateganyaga yuko Pay Services yishyurwa miliyoni 20 z'amadolari mbere yuko Werurwe 2024 irangira, ariko nyuma abayobozi ba Kongo ngo baje kuyahakana bavuga ko habayemo amakosa akomeye mu buryo amasezerano yashyizweho mu bikorwa. Guverinoma ikavuga ko kubera ko ayo masezerano atigeze asinywa ku mugaragaro na Minisiteri y'Imari, kuyemeza kwa leta nta shingiro ry'amategeko bifite, bityo ko nta mafaranga yagombaga gutanga. Kuri ubu Pay Services irimo irishyuza miliyari 4 z'amadolari nk'indishyi. Mu Gushyingo ibiro by'abanyamategeko ba Parke Sanchez na Donner bifite icyicaro Houston byagerageje kumvikanisha impande zombi, hatangwa amahitamo abiri. Iri rya mbere ryabaye kongera gutangiza umushinga ku ngengo y'imari ya miliyoni 470 z'amadolari cyangwa kumvikana mu mahoro ku mafaranga ya miliyoni 350 z'amadolari, ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'inyungu umushinga wari gutanga nk'uko Pay Services ibivuga. Abayobozi ba Kongo kuri ubu baramagana ibyo bita igitutu n'iterabwoba bari gushyirwaho, bakavuga ko icyo cyifuzo cya kabiri kitigeze kigezwa ku nzego zibifitiye ububasha mu buryo bwemewe. Bakavuga ko ibi ngibi byose atari byo, ariko urumva kuregwa muri Amerika hanyuma ugasabwa kwishyura indishyi za miliyari 4 z'amadolari kubera kutubahiriza amasezerano. Ikintu cyo kubahiriza amasezerano gikomeje kuba ingorabahizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeje kugenda bigorana. Reka turebe noneho nibi ngibi. Urabizi ko mama 23 ikimara gufata Uvira, ibintu byabaye nk'ibihinduka mu butegetsi bwa Kongo, ndetse hashakwa na strategies zitandukanye zigamije kureba uko isura y'igihugu yakongera kugaruka. Nibwo hagiye hapfundwa imitwe ahantu hatandukanye. Ahantu hambere hiyambajwe igihugu cya Angola, aho cyasabwe gutanga abasirikare bagomba kujya gufasha kugarura Uvira, ariko Angola yarabyanze. Ese Angola yabyanze ite? Cyangwa ubusabe bwo gufasha mu ntambara yabyanze gute?
Ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ubwo umujyi wa Uvira wari umaze gufatwa, leta ya Kongo yasabye ibihugu bitandukanye inkunga y'abasirikare kugira ngo bayifashe kurwanya M23. Hagati mu kuboza, leta ya Kongo yoherereje Angola ubusabe bwo kuyifasha mu bya gisirikare ishingiye ku kuba ifata Rwanda nk'umwishingizi w'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Iki kinyamakuru cyatangaje ko leta ya Angola ngo yanze igitekerezo cyo kohereza ingabo muri Kongo, yibutsa Tshisekedi ko no mu gihe ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo zari zaragiye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nabwo nta basirikari Angola yigeze yoherezayo. Basirikare bari muri SADC, Angola nta basirikare yari hafite. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12, perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko i Rwanda. Mugenzi uyobora Angola n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Joao Lourenço, amumenyesha ko icyo ashyigikiye ari ibiganiro bya politiki. Tshisekedi yasubiye i Rwanda ku itariki 5 z'ukwa mbere. Uwo munsi yumvikanye na Lourenço ko akwiye kubaho ibiganiro bihuza abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye, barimo batavuga rumwe n'ubutegetsi, ababurwanya nka M23. Perezida wa Kongo yifuje ko ibyo biganiro byabera hehe? I Kinshasa. Hashingiye ku busabe bwa Tshisekedi, Lourenço ubu ngubu bakomeje ibiganiro n'abanyekongo bashobora kwitabira ibiganiro by'amahoro bishya. Joseph Kabila n'abantu be ba hafi barimo Moise Nyarugabo na Raymond Chibanda baherutse i Rwanda, aho baganirijwe n'umuhuza ku bijyanye n'ibyo biganiro bigiye kuzahuriza abanyekongo i Kinshasa. Gusa benshi amakuru atugera hagaragaza yuko banenze ibi biganiro, bavuga ko ibiganiro byateguwe n'umuntu umwe ufite ikibazo, ahubwo ibyo ngibyo atari ibiganiro byakagombye kuba hari undi wabiteguye kandi utabogamye ku mpande zose zizabyitabira. Bavuga ko Angola ngo kubifatwa nk'umwishingizi cyangwa nk'umuntu wa hafi wa Perezida Tshisekedi muri ibi bibazo atagomba kuba umuhuza wizewe n'impande zose. Ibyo rero nabyo bikazanamo ikibazo gikomeye, bakavuga ati ibi ntago bizakunda. Leta ya Kongo ni Angola biri kwirinda kwita iyi gahunda ibiganiro by'amahoro bishya, ahubwo bakavuga ko ngo ari umugambi w'ibiganiro bikomeje, nubwo ari ibimenyetso byose byerekana yuko ari ibiganiro bishya leta ya Kongo irimo igiye gutangiza. M23 binyuze ku muzabikorwa wayo Colonel Nanga basabye Lourenço kugaragaza itandukaniro riri hagati y'ibi biganiro ndetse n'ibiganiro bya Doha. M23 kandi yasabye kugaragarizwa iri tandukaniro mu gihe nayo yatumiye Rwanda mu myiteguro y'ibiganiro bishya biteganyijwe i Kinshasa. Ibi irimo kuvugwa rero ku bijyanye n'ibi biganiro ntabwo abantu bose barimo babivugaho rumwe. Bavuga ati yego ni ibiganiro by'amahoro, ariko ni ibiganiro twamaze kubona ko ari undi muvuno mushya Perezida Tshisekedi yaciye kugira ngo atinze ibiganiro bya Doha, kubera ko yamaze kurunguruka akabona ko nta kintu azabikuramo. Ati rero niyo mpamvu yaciye undi muvuno mushya wo kugira ngo habeho ibindi biganiro cyane cyane nk'ibi ngibi by'Kinshasa. Mu yandi makuru arimo kugenda avugwa, reka turebe hano mu Burundi. Burundi bukomeje kohereza ingabo. Amakuru arimo kutugeraho avuga ko hari ubwato bubiri bw'u Burundi bwuzuye abasirikare mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bwageze ku cyambu cya Karemi buturutse i Bujumbura. Uburundi burimo burereza ingabo muri Karemi ku busabe bwa Perezida Tshisekedi kubera yuko ngo hari umugambi wo kongera kwigarurira Uvira binyuze mu ntambara. Uwo mugambi rero kandi ngo ufite imbaraga, ariyo mpamvu les acteurs bose yabo Burundi yaba Tanzania bose bakomeje kohereza ingabo hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Izo ngabo rero zikomeje kugenda ziroherezwa yabo Burundi yaba Tanzania yaba Ababiligi n'abandi bose, mu gihe M23 nayo irimo gutangaza yuko yiteguye intambara. Ejo nibwo abayobozi b'intara Kivu y'Amajyaruguru muri M23 igoma bagiranye ibiganiro nk'ikimenyetso gikomeye hagati y'abayobozi bakuru bo muri iri huriro n'abantu bavuga ari kwijyana bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Byari ibiganiro byo kungurana ibitekerezo, ariko byatangarijwemo ikintu gikomeye, kuko M23 yongeye gushimangira icyemezo cyo gukomeza urugamba, cyo gukomeza intambara. Ku ruhande
rw'umuzabikorwa wa gisirikare akaba n'umugaba mukuru wa Armée Révolutionnaire Congolaise General Major Sultani Makenga yongeye gushimangira urugamba rudasanzwe kandi yuko ngo urugamba rukomeje, ndetse ashimira byimaze y'abaturage kubw'ubwitange batahwemye kugaragaza kuva mu ntangiriro kugira uyu munsi. Makenga yashimangiye ko umutekano ari ishingiro ry'iterambere ryose, yemeza ko nubwo utaragerwaho imbaraga z'abaturage zamaze gutuma habaho gutera intambwe igaragara, asaba abantu bose gukomeza kuba maso kugira ngo umutekano wuzuye uzagerweho. Makenga kandi yahamagariye abaturage ba Kongo bakiri mu mitwe yitwaje intwaro kubona ko barimo gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bagasubiza ubwenge ku gihe bakinjira mu gisirikare cy'impinduramatwara muri Kongo ARC kigendera ku murongo kandi gifite discipline, cyangwa bagasubira mu buzima busanzwe bw'abasivili bakareka gukomeza kwiroha mu byaha. Ubuyobozi rero bw'ingabo bwanamaganya amacakubiri bavuga ko ngo aya macakubiri ngari inzitizi nyamukuru zirimo kubangamira kubohora igihugu, kandi ngo hakaba ari uburozi burimo kugenda butangwa n'abayobozi ba Kinshasa bwo gucamo abantu ibice, gusahura no guhatira abanyekongo kuba impunzi mu gihugu cyabo. Asaba rero abaturage gushishoza bakabaza imicungire y'umutungo w'igihugu cyabo, bagasaba ibikorwa remezo ndetse bagaterana mu buryo bwose inkunga yo kugira ngo bagere ku cyo bifuza. Ariko urugamba rwo kwibohora rwo rukomeje. Ubwo rero umva 23 yateguje yuko intambara ntaho yagiye, ntabwo yahagaze. Intambara iracyahari kandi iteguza ko bagomba kuyirwana uko byagenda kose. Reka rero wowe warudukurikiye tuguteguze andi makuru yacu ataha, kandi tugushimire kuba abanye natwe muri iyi nkuru. Mukomeze mugire umugoroba mwiza.